Marko tawi evelia. Lododo tso wine kple agbleadzi nɔlawo ŋu. Yesu ƒo nu na wo le lododo me be ame aɖe de wine gble gã aɖe eye wòɖo gli ƒo xlãe. Etu wine fiaƒe hã. Hekpe ɖe esia ŋu la, etu gbetakpɔxɔ aɖe afi si ame anɔ adzɔ agblea ŋu ɣe sia ɣi. Azɔ etsɔ agble la de agbledzinɔla aɖe ƒe asi me be wòakpɔ edzi. Ale wòdzo yi du didi aɖe me. Le nuŋeɣi la, agbletɔ la dɔ eƒe subɔla ɖeka ɖa be wòaxɔ agblemenuku la ƒe akpa si nye ye tɔ gome la vɛ na ye. Gake agbleadzinɔlawo ƒo amedɔdɔ la henyae ɖo ɖa asi ƒuƒlu. Agbletɔ la gaɖo dɔla bubu ɖa, gake woƒo eya hã, de abi eƒe ta ŋu hedo ŋukpee. Ame si wògaɖo ɖa la, wowu eya gɔ̃. Tso esia dzi la, woƒo amedɔdɔ siwo katã woɖo ɖa la nublanuimakpɔmakpɔtɔe eye wowu ɖewo gɔ̃ hã. Wonɔ esia dzi ʋu va se ɖe esime wòsusɔ ame ɖeka pɛ ko. Eyae nye via ɖeka hɔ̃ si wòlɔ̃na vevie la. Mlɔeba la, eɖo eya hã ɖa kple susu be woade bubu eŋu. Gake esi agbleadzikpɔlawo kpɔe wògbɔna ko la, wogblɔ be ame siae anyi agble sia ƒe dome le fofoa ƒe ku megbe. Mina míawui kaba be agble gã sia nazu míatɔ. Ale wolée hewui eye wotsɔ eƒe kukua ƒu gbe ɖe agble la godo. Nu ka miebu be agbleatɔ awɔ ne ese nya sia? Ava kple dɔmedzoe, ava wu ame vɔ̃ɖi siawo katã, eye wòatsɔ agble la ade ame bubuwo ƒe dzikpɔkpɔ te. Mieɖo ŋku edzi be miexlẽ le mawunya me kpɔ be si xɔtulawo gbe la, eyae va zua dzogoedzikpe oa? Aƒetɔ lae wɔ nu sia, eye wònye nukunu le mia ŋkume. Yudatɔwo ƒe kplɔlawo nɔ didim vevie be yewoalée le afi ma kokoko, elabena wonya be yewo ŋue wòdo lo sia ɖo. Ke womete ŋui enumake o, elabena wovɔ̃ ameha la, ale wodzo le egbɔ. Nudzɔdzɔ na Kaisaro. Emegbe la, wodɔ Farisitɔwo kple Herod dunyahela aɖewo be woalée le eƒe nuƒome. Ameawo va gblɔ na Yesu amenubletɔe be, Nufiala, mienya be egblɔ nyateƒe la vɔvɔ̃manɔmee. Amewo ƒe susuwo kple didiwo meblea nuwo o, ke boŋ efia Mawu ƒe mɔwo amewo le nyateƒe me. Azɔ gblɔ nu si nèbu la na mí. Enyo be woadzɔ ga na Kaisaro loo alo menyo? Ɖe míadzɔe loo alo ɖe míadzɔe wa? Ke Yesu dze si woƒe alakpanuwɔwɔ eye wòbia wo be, nu ka ta miele teyem kpɔ? Mitsɔ ga si Romatɔwo ɖuna ƒe ɖeka nam makpɔ. Tete wotsɔ ga la nɛ eye wòbia wo be, ame ka ƒe nɔnɔmetata kple nuŋɔŋlɔe le edzi? Woɖo eŋu nɛ be, Kaisaro tɔe. Yesu yi edzi be, nu si nye Kaisaro tɔ la, mitsɔe ne Kaisaro. Nu si nye Mawu tɔ la, mitsɔe na Mawu. Nyaŋuɖoɖo sia na ameawo tɔtɔ eye womeganya nya si woagblɔ o. Yesu ƒo nu le ame kukuwo ƒe tsitretsitsi ŋuti. Eteƒe medidi o la, Zadukitɔwo hã va do. Ame siawo nye habɔbɔ aɖe siwo mexɔ ame kukuwo ƒe tsitretsitsi se o. Wobia Yesu be, Nufiala, ele Mose ƒe sewo me be ne ŋutsu aɖe ku vi madzimadzi la, nɔvia ŋutsu naɖe eƒe ahosi la, adzi viwo ɖe fua si ku la ƒe ŋkɔ me. Azɔ nɔvi ŋutsu 7 aɖewo nɔ anyi. Tsitsitɔ ɖe srɔ̃ eye wòku vi madzi. Ale ame si dzɔ ɖe ameyinugbe la yome la ɖe ahosi la. Eya hã ku vi madzi. Nɔvia si kplɔe ɖo la ɖe ahosi la, gake eya hã medzi vi aɖeke kplii hafi ku o. Ale nɔviŋutsu 7 ku vi aɖeke madzimadzi, eye nyɔnu la hã va. Fifia la, nu si miedi be mianya lae nye be, le tsitretsitsi ŋkeke la dzi ɖe, wo dometɔ kae anye nyɔnu sia srɔ̃a? Elabena wo ame 7 katã ɖee kpɔ. Yesu ɖo eŋu na wo be, nu si le fu ɖem na mi lae nye be, mienya Mawunya alo Mawu ƒe ŋusẽ o.
elabena ne ame kukuwo fɔ ɖe tsitre la, womagaɖe srɔ̃ o. Srɔ̃ɖeɖe maganɔ anyi o. Woanɔ ko abe mawudɔla siwo le dziƒo ene. Ne mieƒo nu tso ame kukuwo ƒe tsitretsitsi ŋuti la, miɖo ŋku nu si miexlẽ le Mose ƒe agbalẽ me tso ale si Mose kpɔ ŋuve bibi la dzi. Mawu gblɔ na Mose le afi ma be, nyee nye Abraham ƒe Mawu, Isak ƒe Mawu kple Yakob ƒe Mawu. Menye ame kukuwo ƒe Mawu wònye o, ke boŋ ame gbagbewo ƒe Mawu ye. Miewɔ vodada gã ŋutɔ. Sevevitɔ. Agbalẽfialawo dometɔ ɖeka si nɔ tsitre ɖe afi ma, nɔ to ɖom nya si ʋlim wonɔ la, de dzesii be Yesu ɖo nya la ŋu nyuie, eya ta ebiae be, se kae nye vevitɔ wu le seawo katã dome? Yesu ɖo eŋu nɛ be, se siae nye esi gblɔ be, Israel see, Aƒetɔ míawo Mawu la, Aƒetɔ ɖeka hɔ̃ ko wònye. Eya ta lɔ̃ Aƒetɔ wò Mawu la kple wò dzi blibo, wò luʋɔ blibo kple wò tamesusu blibo, kpakple wò ŋusẽ katã. Se eveliae nye lɔ̃ hawòvi abe ale si nèlɔ̃a ɖokuiwoe ene. Le nyateƒe me la, se bubu aɖeke megali si le vevi wu esiawo o. Agbalẽfiala la gblɔ nɛ be, Aƒetɔ, eto nyateƒe esi nègblɔ be Mawu ɖeka koe li, bubu aɖeke megali o, eye ele vevie be ame nalɔ̃ eya ɖeka kple eƒe dzi, gɔmesese kple ŋusẽ katã. Ele be woalɔ̃ amehavi wu be woasa vɔwo, numevɔwo kple vɔsa bubuwo. Esi Yesu kpɔ be eɖo nya la ŋu nunyatɔe la, egblɔ nɛ be, wò la, mele adzɔge tso mawufiaɖuƒe la gbɔ o. Le esia megbe la, ame aɖeke megate ŋu bia nya aɖekee o. Kristo nye David ƒe vi kple eƒe aƒetɔ. Emegbe la, esi Yesu nɔ nu fiam le gbedoxɔ me la, ebia ameawo be, nu ka ta miaƒe agbalẽfialawo gblɔna be Kristo la nye fia David ƒe vi ɖo? Elabena David ŋutɔ gblɔ le Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ƒe ŋusẽ me be, Aƒetɔ la gblɔ na nye Aƒetɔ be, nɔ anyi ɖe nye nuɖusime, va se ɖe esime matsɔ wò ketɔwo ade wò afɔ te. Esi David ŋutɔ yɔe be, Aƒetɔ ɖe, aleke wòaganye via? Nyameɖeɖe sia do dzɔ na eselawo ŋutɔ. Ale wogbugbɔ keto ɖe Yesu ƒe nufiafia ŋu, henɔ to ɖom kple dzidzɔ. Yesu xlɔ̃ nu amewo le agbalẽfialawo ŋuti. Yesu yi edzi gblɔ na ameawo be, mikpɔ nyuie le sefialawo ŋuti, elabena wolɔ̃a awu ʋlayawo dodo, eye wodina be amewo nado gbe na yewo, ne yewo le zɔzɔm le ablɔwo dzi. Ame siawo lɔ̃a teƒe kɔkɔwo nɔnɔ le ƒuƒoƒewo, eye wodia kplɔ̃tanɔnɔ vevie le nuɖukplɔ̃ɖoƒewo. Woxɔa ahosiwo ƒe aƒewo le wo si, eye wodoa kpɔkpɔ wo ɖokuiwo to gbedidiwo dodo ɖa me. Ame siawo tɔgbi axɔ tohehe sesẽtɔ. Ahosi aɖe ƒe nunana. Yesu bɔbɔnɔ anyi dze ŋgɔ nudzɔɖaka la. Ame siwo nye kesinɔtɔwo la va da ga home gãwo ɖe nudzɔɖaka la me dadatɔe. Ahosidaha aɖe hã va, eye wòda pesewo ave ɖe nudzɔɖaka la me. Yesu yɔ eƒe nusrɔ̃lawo va eɖokui gbɔe, eye wògblɔ na wo be, enye nyateƒe be ahosidahe sia ƒe nu si wòda ɖe nudzɔɖaka me la xɔ asi wu nu si ame bubuawo katã wona, elabena ame siawo naa nu siwo zã wòsusɔ la, ke ahosidahe sia ya na nu si ŋu wòle be wòanɔ agbe ɖo la.